Khensa ku pfuleli channel ya Matimba Emmanuel Mali YouTube channel. Kumbe mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel tin'wana. Ku na mhaka leyi ya ku loko hi ya masirheni a ku pfuxeleni ka vafi, or hi ya ku hlakuleni, or hi ya ku cheleni ka fole, or hi ya ku hlambiseni ka tombstone, or ta maxaka lama nga lova ma hina. A swi ya hi swiyimo swo karhi, van'wani va vekerini van'wani a va vekelanga. Leswiya i phati ya vutomi, mi nga ti voni nandzu n'wina mo ka mi nga vekelanga. Xikwembu xa swi tiva ku why ka rin'wana ra masiku swi ta lungha loko mo khongela mi kombela matimba ka Xikwembu xi mi endla ku mi kuma mi ya vekelela varhandziwa va n'wina, swilo swi ta lungha. Loko ku yiwa ndhawu liya nampundzu, a ni loko hi ya ku hlakuleni or hi ya ku tlilinini or hi ya ku pfuxeleni hi ya ka ha ri mixo hi vo between 5 and 9. Swi ya hi ku i xixika kumbe i ximumu na namadyambu leti between 5 and 7. Loko hi ya ndhawu liya vanhu va ka hina the most nampundzu a ku hlambiwi loko mi ya emasirheni mi ya ku pfuxeleni. Xa n'wina i ku hlamba nomo ntsena, i ku hlamba nomo ntsena, mi hlamba nomo u basa. Sweswi ku nga na sweswo swa masiku lama swa swivoni, i fika i yima xivonini i languta ku a ni na swixalu na, i ti susa swixalu na lomu milon'wini mi famba mi ya mi ya pfuxela vafi. Hi ku a ni loko mi ya le mi ya pfuxela vafi, van'wanyani hi ya ku kombeleni ka swilo swo karhi, van'wanyani na ti-problem to karhi because vafi va twa. Because ku na n'wana a nga ni vutisa xivutiso a ku vafi va twa na? Vafi va twa vana va mhani, mi nga zangi mi xisiwa na hi munhu na wun'we. Vafi loko i ya ka vona i fika i kombela xilo va ku twa, va ku yingisela vafi. A swi na ku i ximfumo or xisiwana, vafi va ka n'wina va ku yingisela loko i lava xilo. Se loko i ya le i nga hlambangi, it means va ta twa nuhelo luwa wa wena. Un'wana ta ni vutisa ku va wu twa njhani nuhelo wa mina? Loko u ri munhu nkulukumba i tiva ku i tiva xintu ne, i ta ni twisisa. Va ta twa nuhelo luwa wa wena, va ta twa voice liya ya wena loko u kha i vulavula laha. Va ta vona ndzhuti wa wena lahaya loko u ri laha ndzeni ka mahlweni ya sirha, sorry emahlweni ka sirha ra vona, or i yime ka sirha ra vona i kha i kombela sweswi kombelaka swona, kumbe i kha i ta ku va pfuxeleni. Se leswiya swi endlela swi endlela ku va kota ku ku yingisela, va kota ku ku twa, va kota ku swi twa hi voice ku loyiwani i manimani. Na loko va twa risema leriya ra wena ku wena i wena manimani. Because loko wo ya i hlambini mi tole ti-roll on te ta masiku lamawani, ti kuma ku ti-roll on ya kona hi liya yona loko i khandziya thekisi i chika yi sala yi twala wena wa ha fambile. Vona vo to twa risema leriya ra roll on ntsena, ma ni twisisa. Se a hi ti dyondziseni ku loko hi ya ndhawu liya hi ya hi nga hlambangi, hi ta hlamba loko hi vuya ku pfuxeleni ka vafi. Na swi twa un'wana i ta vilela a ku va ta ku ni na risema yiniyini. Laha ni vulavula hi loko i ya ku pfuxeleni ka vafi va ka n'wina, a ni hi vulavuli hi ku ya nkosini. Loko mi ya nkosini a hi problem, hi nga hlamba i tola na ti-roll on tetiya mi ti tolaka, i mbala no tlula vinyi va nkosi or vana va mufi or maxaka ya mufi hinkwavo. Leswi a hi problem. Mara loko ya ku pfuxeleni please a hi ti dyondzisi ku loko hi ya masirheni vanhu va ka hina hi nga hlambi, hi hlamba nomo ntsena. Thank you.